Maka dari Maryam, ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daleki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali, kau wali itu, yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru tak jadu ramana bodale, angkai pak tarmisi tahir lo bersilaturahmi. Wakilit Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak din na ipaulolo ko yolo bolana guru, tangka pono koroyolo tak din na. Napaniti pak tarmisi tahir, napasay. Nasa ni pautasa. Makanya guru tak jadi orang mana bodale nasa machinna ko gaman repautasa. Nasa machinna ka sedih nakam mobami guru tanah panapampengan matasa ni. Itu ko wali pak. Sebab limanna puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah. Mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawe o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan na to, ampay makada, iya ko sa macawe, ko po nga Allah Ta'ala pa, de, patulun na to po ang ilansok, nasaba po ang Allah Ta'ala na tumakad, do cilin na do cilik, pakitan na pakitanku. Jadi tembus to, apa memang pandangan Allah tidak terbatas, na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampay to pandrita, dari kong kagaganan nasa, masalah matu capak nai. Nisa memang apa ibu karang ko po Allah Ta'ala. Yo pwede yami tutulin nonro ya talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ito pandita melihat jauh. Kemudian menre langi katalu kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botim paru Nabi Idris, na sidape bainena. Pure sidape bainena, aga nasang. Nasang, lebih manyamamui sa di ko maringaranga lauri po ng Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata iya mo takoro, di. Botim paru ya. Jadi jago, betungan na nikmati betul peringaran loripun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangi loripun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menena. Pak mak bicara langsung si bepuang. Engkau tu tahu makotu Pak pada Nabi Musa. Patuhi pun. Magi nak koro, makotu. Kan kata makotu cede-cede makan paras sih. Nabi Musa itu. Kan kata tahu kumilau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pun karo pura kak mata nangasi aja nan rebala tu konan rebala dia tu kau dupa selesai amin. Made ni makom itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh, si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur onron na malaikat matawa apa jadi itu kak bae pak dua angka tu kak bokolino yang itu kue Mekah angka tu kak boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat matawa apa iya tu Baitul Ma'mur si tembus si bawa kak bae makanya narekukui kak bae temil lodong dekat kak bae itu tembus sabab ukur misi lampu memetuh. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta at-tarunu Muhammad gang kami ya iya. Dena wenre apa iya komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril manasa cahaya tapi denule menre lokon rom. Itu ya kada anta nurun fauqa nurin engkau adalah cahaya di atas cahaya cahaya ko memang tapi ya sekna cahaya na Jibril monroy menrek nabita oko sidratil muntaha wattunna latu sidratil muntaha menrek layase kau peci di alam antara asanna maka dai alam istawa makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana
napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko langi. Jadi onrona nabi terima sampajang okoi alam istawa agana sanabita waktu nokona alam istawa maka de nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yana robe sallallahu nabita ro tappana bali po Allah taala agana sa po Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa makada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu ampai sifat bicara langsung ipo Allah taala si bawa nabita dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po Allah taala. Makada magi nangka naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alayka degaga jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya kota baca tahayyae ya roton rileparo at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepang. Itu kalamur rasul. Napa kupuraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi angka bicaran na pong Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita bukan kata to mata ya atahiyatul barakatuh assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gayaro. Assalamu alayna. Nah sanabita alaikum. Wa ala naniya. Ibadillahi sholihin. Atamu iya engke soleh. Ya natunah kada dua temasyarat lalu temalaysa. Puang Allah Ta'ala nabita si bawai di. Bahanya kowe. Yana tu makada aga na jallo tay ko matahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kangi alewe kinri medo ilang. Yana tu nang kapinri pa jallo na tato makoy. Si sambungnya itu. Tapi kinri monro na pasay. Ukuy Baitul Ma'mur monro. Kinri nabita. Itu rahasia nonroy. Jadi itu kuma syahada itawe itu asyhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pa minga to lima kere-kere pa angkat ko sidapin to likido-kido makoy. Aja na turus uyero matata mabelalada. De anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito jadi itu ku iman tasyafi aku matahaya nakada natahaya tu ka majalomi mani masyahada pinakana kamin re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ye. Dena tapat tak makoy. Kedo loban remi makoy. Ko betu ya ko dena tembus tu dena kedo. Ya na tu ampai nabi ta ko masyahada kedo na sabak tembus. De tu na tu ditembus ko to masampajang. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu denia tung kedo na kelo sendiri makoy. Denia tung kepakedo ya ko tembus ya tu tap na pakedo le na makoy. Magay mapesa binasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jallo ibat tembus koy. Mana tenendo lima mak jallo na iya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Itu ampai itu matot tariolo natengi mak jallo pakai pak jallo tapi to mak jallo pakai indok 5. Nah sebab iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jallo ya nak tamak kada tahu jai ya. Tembus itu lo lalu mencipak donget tuh. Ya na tu ampai namo tu si kiri la puliawi. La ilaha minre diubung illallah
menre lau kanan napa lau kiri o kita ro ilalang. Yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan itu napa siya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ko ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat, saya tidak salahkan. Nah, sebab engkau hadis na nabita, maka daga, maka dia nabita, maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju kaju nalapongi, kedo-kedo tu. Ini tu ampai yang kata urate, angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masih kiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Angka tahu ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Itu ya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna ia sampajangnya purani baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga sayyidina na to. Iya kome kita ri sayyidina de na salah. Iya ro sayyidina mapakia de. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasala ko dita masahada si mama salawa. Pak ya tu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kai oko baital makmur. Ya na tu salawaki na bitta. Napa? Pura ya ro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Ya natu nakutana kadagang pole. Tapi makome matiwita. Ya nang katau pole joka tata ya miti aku tanama kadagang pole. Denak kadagang muita. Betul? Pada kong katau nasa we noli ka presidennya pole ka istana presiden pole ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nakada. Dia itu nak kadaga na podakko, makadami agam pulang. Gitu. Angka tahu pole Malaysia agam pulang. Nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia makutana makadaga na pulang. Nasa Baje. Wa ya tu pa Malaysia ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tau Sulawesi ko pole Malaysia datto i bali bolana tapang kagamilo. To lo Makka ya to mi tu agana pulang gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang itu. Jadi polan nami. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam polan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad. Ya kuna jamamui umat mu asalanga nga. Yan ito nang katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nailodong muka Muhammad sitang nga pa kasiwekku utarong ng imato. Apa dia gacaw ya gitu apalan na Nabi Ibrahim. Asosololo nga pasida apala pasidaka. Apa dia gatau dia na pandre. Apa sinin na pat jewe tu yan rewe pasti dah ke mana Nabi Ibrahim itu. Apa ia itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kan ukue Nabi Adam. Apa ia tu olina Nabi Adam ye. Ya je tu olina Nabi Adam kan ukumi.
kan hukumanam jadi makat do memato ya natu na katau pakai ya kocia ko nato anamo pakai olina Nabi Adam angkai goreng itu napa ya gosokan ngoko lewe tapi aja no pudangi jadi meloki minum meki minum wai pelah tapacuru ikan ukutta napa sangat tu pa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napa menareka Nabi Adam napa minum ya kong keracunnya itu dia nakan namun dia membaca biasa napa pakai tu tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to si napa manarap je apa maka dia napa dangi puang Allah Ta'ala lenga kesempatan melo kak pandre manang ya tamu mapamula yang kay makokwa waktu naro Nabi Ibrahim tu mo pa mapamula yang kay makokwa latu kamalino maka dia puang Allah Ta'ala dia mulai nasa wisam ada diulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayana tu napa daing kada Jibril tamu ko suruh gamala kapur alengi Nabi Ibrahim suruh taruh kota kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang kota ya natu manca jipat je makanya dia itu gak tahu dia nanre pat je angka tu baraka nak agak ya nangka tahu manre pat je jolo napa manre nanre pure manre nanre si pat je cek dia napa minum macca itu cerdas otaknya nah sebab Nabi Ibrahim melodo siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kong kana tamelo ki ko macay tasuri manre pa je halus uce de napa manre pure manre itu manre si pa je cek de napa minum barakatnya itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makan aku yaitu nabi kau. Yang ketiga tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu pakai ngaroni. Kona pahang itu Pak luar biasa itu. Perekat. Pak jero tapi Pak je halusu. Aja ne Pak je malibu Pak tagarepu pentu ka je malibu. Kang kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu mata tariolo makoto kome manre pak jejolo angka ko kita ni garampi Imamul Ghazali angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyalimuddin itu di bab adab makanan dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya maka dia akan cerdas jadi itu yang diwariskan ulama cuma ini dia ni pigau maka dami kong kapat je maka kaya kamu kurap je itu itu jadi makanya tapak biasa ia kong apalenaan rekibu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana ko memang rena tetap paringerangi bisa 5 ko jolo napa andre itu paje wecek dek napa ko manre pak biasa ya insyaallah macana tata ya melki encer otakna kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak no nabi tak siruntu Nabi Musa nalai dei cenang ke Nabi Musa apa maka Nabi Musa agam pula Muhammad nasa sampaja nasa siaga kada 50 nasawi megalak dek itu 50 tuh nasa susiwan ni umatku lagi mana saya tahu mawatang denulek jame mako tu apalagi umatmu iko pa itu mana Nabi teh nak macigau memati ha ya tuh nama dodong. Ya tuh tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi teningar ramana kada ing katonga je rumah aku makutu mantu kato Pak baki tangar. Ya na tuh na nendre tonga milawi. Pak 50 nendre milai kurangi 5. Tamanisai. Dikurangi 5 atau 5 koro Nabi Musa. Maka dari Nabi takurani 5 nasa nendre poh. 40 mani maka Nabi bisa enrek po milawi maka Nabi ta 20 mani nasa enrek po tolita 5 ero sisana 5 mani maka dai Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa enrek po milawi
maka dia nabi ta ya komen reka iya na dikurangi tali macapu ni. Dia nagaga maka dia nabi ta ay aja na seko niro mata anak na micawe Nabi Musa. Itu betul ngana Nabi Musa kan maka dia namoje cik dimi ko Muhammad namo cik dimi sira kami magai naisan Nabi Musa maka da iya na umma na jancil ngapong Allah Ta'ala. Maka dan ka umma Musa nakaala umma mo maponco mi umuro na badan ni taon na tapi mega malana. Itu iya na ron nakada iya na niya. Jadi Nabi Musa tu wajar. Yang kedua ya ron Nabi Musa denang kana si runtu pong Allah Ta'ala sifat bicara mi pada makada radio mi sakda minang kalinga tapi denang kana itai sehingga iya ron Nabi ta si runtu langsung ipong Allah Ta'ala iya ko pole Nabi ta si runtu pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso apa nanikmati itu melihat ruhnya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok bajuma ipa katok bay natudan na ko mimbara mali katok bakadua tak katani arota napatabaca yero natanray ki nabi tamato tareka ya tu pak ya tu ko majuma itawe natuda na pakatok bay langsung tak katani ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki natanray nabi ta ko surimun. Langsung dikenal itu. Yaitu tapla nito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang alifu tato haroko mim sujud dal tudang okina Ahmad. Ena tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka Hamidun Majid. Itu. Ya ko najamay apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya tu fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak dara pak galunge. Magai iya na tunas sabari wat di ko baraka na tu wat di muduk pagagay. Iya na tunas kada gurute ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko ro baca ya tu. Ko mong pacuri lima mo ko tanay mong pasigesay si bawe ro gagamutan nange baca ya tu. Fil alamina innaka Hamidun Majid na pamugatam. Nah. Tapala ni. Tapala mero to. Wah, sang di tapala mati bawa ni garo di tapala. Kemudian no inabita yan na to sampajange pak magi na 5 sabana makie iya tu langi pertama tattomi malaika masumpa ang malaika pa o kumitomi langi itaro langi pertama mapamulay panca jilatu kama lino tuli tattomi makasibiyang o ko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana tokong mapamulay panca jinna na rokok makasibiyang kama gang kama lino ya tosi langit ketiga ya ko puray roko makasiwe tokos si masikiri na patulia miro maloliso ya miro na pigaw ya to si langit keempate suju mi si suju na mapamulay pancajinna latu kamalino to li suju mi mar dengar lalu pong Allah Ta'ala ya to si langit berikutnya tudang si tudang na materu kemudian langit berikutnya dia sujud kembali malaikat yang selalu bersujud kemudian hanya ada yang berdoa, mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia tu ampai pitu gerakan sempajang, pitu to langi, pitu to tu magis sakoto sujud, pitu to tu putaran na tawape, pitu ngasoto tu lalan na sininggue,
pitutotu lapina langi, pitutotu layawa, pitutotu rupanna onrang yon ritari sikiri, tapi do bahasa ro. Iya mia. Ya tu ampai Pak Bu, magi ro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utuh, 2 aje. Si dirupah, itu 7. Angka ye, angka tu ye, katu ye, si bawa ye. Makiro, itu tu ye tu. Jadi si tembus manang ye tu. Makanya angka tu matu tafsir kangi, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kangi matu sampajang subuh 2 rakaat sampajan na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak kena sampajan subuh sampajan na tubuh. Si rakaat untuk ruh, 1 rakaat untuk jasad. Itu apa itu sampajan subuh sampajan na Nabi Adam. Jadi ya sujud rokok Pak memang pak kasiwian na malaikat nilau nabitta. Ya to si ro sampajange pakasi sampajan nama nabi na pasipulung nalamana nabita. Jadi na tu nakada dega gacau umma na nabita. Na sama sinin na nabi pamulangi letu pacapurangi ale namana pigo ipakasibianna. Makanya tu koi bilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolona subuh, letu loro mondri nama cene pas 50. Ya na ro sampajat sunnah sampajat nama nabi. Ya na tu 5 sampajat tamematu ya tu. Ya na tu nakala nabi tajalalu musala ya 5 we. Apa ya mematu tu ini punna. Ya ni tu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Ya na tu ampai dia gaga di mak bere syafaat tu tanya nabi ta. Dia itu. Jadi ale nabi matumi. Kemudian Isa nananya. Iya naro ampai teri nabi ta watu na pole mameraja masare nyawana. Ganna gagaw pole nalenga puangnya tapi 5 milat tu. Manca jisik kiri. Yan itu na pole malaikat bawai. Baca subhanallah katalu pulo talu. Alhamdulillah katalu pulo talu. Allahu akbar katalu pulo talu. Magi na talu pulo talu. Na sabak 10 pitu rakaat na sampajange itambai talu pulo talu 50 jumalana. Makanya jadi itu si kiri sitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Panca zikir 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai de cepak nang kana Nabi Musa mananna cek de mapat di ulun Pak Bata. Pak kene 50 sempajang terima de pernah tu dangu kubolanan na rewa si mapangaji. Syukur ki. Iya na 5 we aja tasalai. Namo pe korat jin aja lalu tasalai. Makanya ko malasa ina de tu letatong itu udangi. Ya ko de tu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringerat taban ipake masampaja. Ko de na inrule madigagay. Yang penting aja tasalai bi. Kemudian de tu gaga ya semakar di wakileki. Wat ditawe pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambu ku telu ngeso. Iya pamasampajang utolai yang dia na cocok. Apa kini wat dingi makor Pak manyama sakotu agalungang imakoy. Ipodak balaka iya maka dalon ma dompeng. Iya pamasampajang loro kedua petuju ko cicang. Dia na cocok. Tata idi jame dia gagal asangnya itu. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na Pak Baraka ipong Allah Ta'ala ya mi bawa pasangan aja lalu tasalai sampajangi ya komelo ki ngaturungi baraka usahakan sampajangi matur iwatuta tapi ya kuidi matur iwatuna sampajangi itu madari masalah madari nepi mangaribi to masampajang asara apa idi matur ya mi konatur ki watu sampajang insyaallah mak baraka itu nak kada pong Allah Ta'ala patujui linomu patujui agamaku nanya patujui linomu itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.